Kastoy ti pakasaritaan ti panakayanak ni Heso Kristo, na itulag ni Maria nga inana amay asawa ken ni Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda, na amuan ni Maria amasikugan babaan ti panakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta na singpet alalaki ni Jose ang nakaitulagan na, ket di na kayat nga ibabain ni Maria, pinanggap na nga isina nga awan ti makaammo. Ngem idi pampanunutan na daytoy, nagparangken kwa na ti anghel ti Apo, iti maysa at agtaga-inep. Jose nga anak ni David, kinunana, di kaagamak amang ikasarken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikugna. Ipasngay nanto ti maysa lalaki, ket panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insa o ti Apo babaan ti propeta. Agsikog to ti Birhen abalasang, ipasngay nanto ti maysa a lalaki, ket panaganan nanto iti Emmanuel. Kayat na asawen adda kadatayo iti ti Dios. Idi na makariing ni Jose, tinungpal na ti imbaga ti anghel, ket inkasarna ni Maria. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Nanipod di malam ti Ebanghelyo tayo, amin nga misa tayo, aging gana tayo bigat, aging gana tata, aging ganto man bigaten, amin nga gamin fourth Sunday tata, nga panakayanak ni itatao ni Apo Jesus. Nagparang mo na kini Maria, ti anghel, nagparang magkini ay San Jose, imay na anya na ganan, imay na imbaga nga ikasar na, ituloy na nga ikasar, uray painuhan na nga aramid spirit, in-explain tayo aminan, amin nga kinagasat ni Maria, amin nga kinapakumbaba, kinamanagtulnog da kini San Jose, in-explain tayo aminan, timano nga misa na ulit-ulit. Katimayat nga pampanunutan tayo tata, apay nga nga inaramid ti Diyos dayta, anya ti kangrunaan nga intensyon na, nga no kumano iti local language tayo, bimaba ko na tayo, na may mayat nga nga panunutan nga ibaga tayo nga, ti Diyos, pinanawan na ti langit, imay na insuot, daytoy nakapsot, narugit, hambang nga narugit, di bagi nga nakaiyusungan na ta ni Maria, ka na ilaksid, dahil yung narukop nga bagi tayo, pinanawan na ti langit, imay na insuot. Dahil yung nakapsot nga bagi tayo. Anya tati kangrunaan nga intention nga motive na mga apay nga inaramid na dahito eh. Gapot tayo, ayatan na tayo. Because of that love, gapot na dahito nga ayat na kada tayo. Han na tayo nga mabalin nga baybay, anlatan, pinarsuan na tayo. Isuna man natin, kung tayo din na minsan nga rabi, intang gaya natin, isuna ti imay nang hijayat ti ayat, imay di manon. Kaya nung kitaan tayo, dahil nga kinamanagayat na kadadakkelan, kung tayo, ulitin tayo, kadadakkelan a sakripisyo. Anya mo ti response tayo, anya mo ti sungbat tayo. Dahil yung mga anya ti sungbat tayo. Ikumpira tayo kung maiti, dagiti amin, pampamilya, nasaya at kada kayo nga dito nga employed kayo dito, agtrabaho kayo dito, ada permanent na trabaho yung deped tata, dagiti sursuro, nasaya at. Amo yung dagiti day sakit tayo ng runa dito Ilocano area, nga Pilipino. No di pamilya ka makita na di pamilya na marigatan, han na nga maiturod nga kita ang latan nga kasyeta, adaman trabaho da nga kontraktual, dagiti ordinary lang nga trabaho ditoy. Anya ti aramidan di may sa isakripisyo na panawan na apan agbirok, apan agsapol tapno laeng maiyangat. Lalaki man no babae no daduma, ikarigatan na nga panawan tapno maiyangat dayta a pamilya. Ngam tinagsakit nga panunutin no daduma, gaputi ayat na dayta nga pamilya, no haan nga naalwadan, dayta nga sakripisyo, di songbat di nabati dito, iwan no di pimanaw, naggarigat realidad mo dayto. Di plano da nga itanok nga pamilya, ad da nga na ilumlum.
Di sakripisyo da nga ayat, di sungbat ni mabati, uno sungbat di pumano daduma, di plano da nga mangingan tanok di pamilya no daduma, nagrigat nga pampanunutan, nagrigat nga sulbaren, ngam ad-ad da nga mailumlom. Kakas di magkanya tayo. Nagsakripisyon ti Diyos, bimaban, insuot na ti kinatao tayo. Natanok da ito, natanok ta bagi tayo. Ngam no daduma, anya mo ti response tayo. No. Nulad duma ka, nagsakit man mo para kini Apo Diyos. Apayati songbat tayo. Di dya original nga baging apan na sinarek, imay kanya tayo ka. Physical la datoy external la datoy suksokatan tayo mat. Amoyo ko nada na ulbod kayo nga babae nga dakam nga lalaki. Oh, ama. Sakbay ka mapan mangimisa, agul ulbod kan apaya. Ikatam di original, so katam ti baro. Ang taktakpan nyo. Dapat na minsan nagbisiklita ak di hanak pa'y nayasain dito, nagpakastaak. At amok di magasak. Ma'am, umayak man makikapay. Bigbigat. Si kadeta po, uwan, mayak man makikapay. Aguray. Ma'am, umayak man makikapay. Na nagbayag. Aguray. Tapi ni mamang mo nyo, ubra na, agur uray ka no, Father, apayaan nyo, ubra niya ngamin, may sapay lakiday na. Asyak. Hanapay na ikan di bangir. Nakarkaro mo di may isang napangkublinisan. Mestra, retired nga mestra, diya mo, diya ibagbagan no, tagadtoy sa. Iditan awak. Napay ni Ma'am Dayta, kunak, apaya. Alamat. Dagitoy mo puneraryo no daduma, di dala ka ag-practice mo nga ag-make upon, upat mo di kiday nan, adda na nga to, adda na bababa. Ay na, apay, adda siyado na. Nalaka isa-isaya atin, tapan na impatato ka no. Diya mo, mestra nga tatuan. Yung daduma, balbaliwan tayo, nagsakit mo kini Apo Diyos, data kung kuna nga rodan, nadamag yun, na istorya ko nga, hangan nalasin ni San Pedro, hangan nalasin ni Apo Jesus, taga Salcedo, hanya mo da jay. Kunana, nagtagtaga inap ni Turquata, kunatay latan, nga puti tawon nan, niya 70 tonsan, kunana, nagtagtaga inap, alaeng kan na overstay kan, uri apostolada ka, may kanda, matay kanton. Tada mo pagserbihan ti daduma. Kuna mo ni nya naganan timawar ni Torquata aguray kamot a Father kani adupay kwartak di bangko sayang. Adupay ti aramida. Laikang kang ti makatawon haan na po upat nga tawon. Nagpaysa ladwa tawon, latalo nga tawon among tinarami ni Torquata napanjikan don. Pinabotox na amin jerupan na wow immobin buok na nagbaling nga kaslakuri akino nagbubukil nga di kolor. Idi sumangpat, ni nagubing matan. Wow, di rumor igya salon. Wow, nagpintasan kaslamat 46 years old dan. Sigurado umapan lakad dagiti si WL kada apostolada toy kunana. Rimwar ko na baga naungkal. Apan na sinungat ni Apo Diyos, apaya po ko nang maikanak pa iti duwa nga tawan. Apay sino ka? May Torquata Apo. Ay sorry, di ka mo nalasin. Ang analasin niya po Diyos. No daduma, kasi tayo, data pa labagi tayo, lamaya mo, hanga dakis ti agpapintas, hanga dakis mo ti agpagwapo, no daduma ko ulbod, nagkaro mo ti ulbod yun no daduma, apo mo ta, anya, ada kinantsakan-tsawak di kalman, nagrekoleksyon na kita, may Mr. G ko, ako nagpost ko lakot, nangina aday takiday mo, kung nakatibain, apan nakinisayan, Ilamay haan bagi external la diya awang problema dayta. Hanga dakes ti agpapintas. Ngam ti karon aga dayta mo malasing kayo ano daduma kadi kayo mo malasing nga umay makimisan. Kan kantiawak ori da kay nga agkasar kunakta nagpintas di picture yo ijay diding intong kitaan na kay nila kayo madimutan. Apay dayta ti kasar ko idi nagpintas mo apay no so, makariinga keburangan mat. Daya external dayay. Ketika haron na dati bagi tayo, nasa grade 1, ta iso ti insuot na. He created us in His image and likeness. Apan nyo mo ululbudan, kakaasi mo ni Apo Jesus, bimagbaba, umay na tayo inarakop, tatabalbaliwan tayo mat.
piman, kaasimot, dahil dati bagi nga kayat ko nga papanan ko na anak mo malasinan. Ala external na day jay. Anya mo ti internal nga iyo umay na. Nagsakripisyo isuna, umay na tayo isuot, may na insuot ti katatao tayo. Ngam no daduma anya mo ti response tayo. Denial. Iti na espiritual nga panagbayag tayo no daduma, nagado kakaasimot ni Apo Jesus nga mangkamkamat kada tayo. Taapa yan no daduma, nagado ti panang talikod tayo king kuana. Imay na tayo dinandanon, ngam ti sungbat tayo no daduma, aguray ka. No kayat na nga umay kanya tayo, no kayat na ti agtaeng kumakanya tayo, haan, di sungbat tayo no daduma ka, nagadayo. Ni Maria, nagmayat pa nangawat na, matungpal kumakanyak akas, insaom. Inanugot na nga mismo. No da tayo no daduma, when we pray, we come to church, umay tayo agkarkararag, ngam nagaddayo, di jari na tayo, nga mangpasangbay kin ni Apo Isus, nagaddayo. Kung nanangarod no daduma ka, haan nga gaputa, agnobnobena ka, agparparintumang tayo, umay tayo dito'y simbaan, ngam no di jay galad, kin di jay puso, nga ibagbaga na nga napakumbaba, kin ikarkarigatan nga agbiag nga nadalos, nagaddayo, ijay kayat na. Iso nga kakaasim mo niya po, Isus, no daduma kayat na tayo nga pagtaengan, ngam da tayo mat, di tayo mat kayat. No daduma katip-tip din tayo mat. Anya ti kayat tayo nga pagarian kanya tayo, dagita gurgura, para mag-apuso, natangsit apuso, nakarit apuso, naulbod nga puso. Nisugarod datan diyak amo no kasano ti pagtitipunan dati taladawan ni Santo Cristo. Imay da intulot na tayo, inawaten tayo, ta agrikos, iti interong arkidiocese tayo. Maipasyar. Kung kunakarod lukulukwag dagiti agar-aramid ti Belen, tanadanon dan, nagpaigid da nga agar-aramid dan, kakunak, apay di yung malmalpas daytan, architect Newton, kung kunak day, aramidan da nga Belen-Belen. Tapos di mo malmalpasan si manan taon kung nakaagpaisos, imay ka nga rodan. Aanin nga kasla Bibi Jesus, nakakrusen data, kabayag data nga. Kung kunak, ay panangibabat na sigon pala ti istorya, idi pala ang orin di tayo na ala da J kwa da ito, na ala da J sinait, dadalakitan ko na dati 16 uto pala ang, idi adda pandemya ijay bigan kung kunak, kung kunati istoryada, binulod da, iso nga simbaan abasit, na imuntar ijay ni Santo Cristo na agasan dagiti pandemya. Na agasan. Iso aging gana tatabig-bigbigan dakin, ado ti mapan ijay sinait, ta ado ti maagasan, ado dagitay dumawat ti intensyon, makarwar ti board, dagitay dawdawat da, patpatgan na kunak, kuray pa yung ag-Christmas tayo, imay lata da, bimisita kada tayo, kanya mo ti paagasan tayo kung kunak, dito Salcedo, syakto nga tati kadakgalan ang pamanagnakan no maikat, dito uyag ko no pumanaw ni Santo Cristo, may raman kumamo, dagitay padak ita nga agtaul-taul nga hanga lumanlaing, kanya pa iti paagasan tayo, itartari gagayan tayo, barang yung maagasan na ti chismis, ta epidemya mo dayta, uno kinatangsit, ngamahan, nabilag, imay na tayo binisita, laki iramraman tayo latamot ti agrokbab king kuana. Anya nga ro ti paagasan tayo na daduma, anya ti attitude tayo nga ro nga mangpasangbay kin Kristo. Nagsakripisyo isuna nga imay, no daduma ka denial di puso tayo. Yes, we pray, hanga problema dayta. Agnobena tayo, hanga problema dayta. Agparintumang tayo, hanga ngam na dayta, kadi mo pa makumpleto, awanan ngam di puso ka nagadayumot ijay galad. Nagadayumot ijay aramid nga kayat na nga aramidan tayo. Ada pala nakamula nga basit nga kinatangsit. No kung natay no daduma ka, busy ak. Padasin nyo ti mapantimay sa nga balay, di na kay panpansinan. Nakamadmadi pa yung ugali tayo nga Pilipino niya. Mayat, managsa nga ili tayo nga Ilocano. Nung nagdabisita tayo, laagboy-buya ka pala dita, apan to agluluto. Mayamat, entertainer na ka before nga, kuwagam no daduma di attitude kamadi. Ano daduma no kabisin ako man, no ka nga masango. Kas jemot ani Apo Jesus.
He is trying his best mat nga umay. He is trying his best mat nga umay nga agtaeng kumakanya tayo. Iti panunot, puso, kinakam tayo. Ngam no daduma ka kakaasim at apaya, denial tayo. Umuna, pisikal. Di respeto ti bagi. Napintas no papintasan ti bagi. Mayat no alagaan dati bagi. Ngam no abusom dati nga bagi na sa graduan datoy kano ni inabusom para kingkwana. Imbes nga para kingkwana inabusom, basol madimo laday ta. No daduma di kayat nga pagtaengan na siraragsak. Kas ano nga mapangkati may nga pagtaengan nga nakamirugrog. Oh. Kas ano nga sumreg kay ti may nga pagtaengan nga naka angger di puso na. Anya ti ragsak na nga umay ka. Ti kaya namot agad tayo adda joy. Rambakan tayo ti Christmas, rambakan tayo ti panakayanak na. Umay nga tamot asiraragsak, tanaragsak kamat. Ngam ti mo problemaam ka basit akamali, ti problemaam ka hanga mapmapnet nga rupa, nga mapmapnet nga panagbiag agi kumpira ti sa bali, insecurities nga haan nga mag-agasan ta hanga maagasan ti insecurities. Hanga mapmapnet dito nga bihag kas ano nga rod nga siraragsak met nga umay kanya tayo. Ala na ilawlawag tay amin ano kas ano ni Apo Jesus mo daytoy panakaipas ngay na. Timot sa ludsudan tayo, kano da tayo mati pagtaengan na, siraragsak nga ta. No da tayo mati pagtaengan na, adda nga tarag o nga madanon na. No da tayo mati umay nga pagtaengan na, narespeto ka di daytoy bagi, nga dinandanon na, numan pay na mo. Kano da dail aka, han nga maikari nga maawagan nga pagtaengan ti Diyos tayo. Ala kakabsat, itultuloy tayo tagsakripisyo, itultuloy nga daldalusan di puso, itultuloy nga agfocus no anya tiramrambakan tayo ni Apo Jesus, ti ayat na, dinanon na tayo. Han na tayong inuring agsubli, iso ti dimmanon, anya nga naggasat tayo. Sa ludsudan, anya mo ti sungbat tayo. Anya mo ti nabatad nga sungbat, iti dayta nga panagsakripisyo.